Lamsogo friends no ne bagi update oi faijak private job te government ni under rogo samang khlaijak nai inke tabo kobang mano ma haisok bajak tongo je interest tongai rok je puru ne apply khai nai apply khai leti nirok am haike update sok haike nirok dai ne apply khai gani try khai di call khai ge haike je skang khai manai bono om haiko samang krwngdi mau inke orke walk-in interview mono tak sing first nai legani inke walk-in interview thangi marnai boke je jaga go thangmani or jaga thangi marnai interview direct ke nok channel kotal ko subscribe khai jago to ke subscribe khai tonglaidi telium haike notification update mangani bage inke pungai ke ni rok subscribe khai di channel Tripura job se haike daily na am haike notification mangani bage inke je samang ni rok soya gei ni nai to gui tong hangke daily na haike ne nai lai thok ni rok ni je ko thok jang mai rok bo sopai ke manai inke ni ron friends ono share khai lai di bro bo samang nai to gui klai mana bage bro bo samang ma haike nai to gui ni tong hangke inke central government ni under hai ke ba central job ni belai sakri ka hane sokphaiya tongo om hai force ni bisingo hai class 10 or class 12 rok apply claim manai je om hai 12 pass khlaijak ngene belai omon ka hane sokphaiya tongo nge bono ni rong next video rogo update ronai nge tini nge sang private ni no nai lenai friends ang ni rong kaisa saga musugo ani channel ni bakakte ani channel no kusukti saga ni bagai short video go hangke omhai green screen omhai video rog bo rosinai alada private job simi rolia private job ne hingke tabo je job notification no roman hingke full video go nugui manai je omhai short video go hangke je kono video rog bo nugui mansinai hingke padi sang tini na update no nai nelenai Johral Bidalaya Nabodaya Bidalaya Molo Masmara Onokuti Tripura walk-in interview or thagi maranai Johrar Nabodaya Bidalaya ni kaisa Masmara Onokuti district ni inge je teacher khaigan interest tongnai rok inge or jaga thangi interview walk-in interview thangi roi mau inge bopor marana inge nai di 2 tarik September 2024 thangi maranai Monday o 11ta সময় go ma thangi maranai koroksa ne post na jangnai matron hi kaisa vacancy dongo koroksa class 10 hingke ne nirok apply khai manai bwrui hingke belai ke janai bwrui ni bagui mo post je bwrui kaijak rok ni bagui omoke belai ke chakungnai salary rok busung manai te hingke nai di age limit ni tongre na 30 বছর ni siming 55 years jangke apply khai manai te salary dino 522 টাকা ke rojang nai interview hingke 2 tarik November 2 tarik September thangai Monday go 11 tabok 10 ta somoy thangai maronai te nirone document rong ke joto ni original tang thangdi aadhar card hingke kaisa photo rok butlang thangdi te nirone kaijak mani status mai photo kaijak mani certificate rok butlangi ma thangnai bohai rok tenyon je document tongmani joton tlangi thangdi gete binai lebine along with one set of cell attested copy and one recent color photograph ge nyoni tabo document no xerox copy ro tlangi thangdi borok no cell attested copy khaige tlangi thangdi nyoni signature rogoi ngete ko omhai color photo rok bo tlangi thangdi or jaga go rang rok hibu mungsa rok ani nang ya direct thangi interview thangi romanai walk-in interview nyoni je document original thangi apro form fill up khaige maronai ifade next na lifinai কর্মী দরকার অফিসের কাজের জন্য কর্মী চাই থাকা খাওয়া ও টাকা আলোচনা ক্রমে নবপ্রান্তিক এনজিও আমতলি রোজভ্যালি প্রাক সংলগ্ন গে অফিসনি সামang khlaijak mo tongui chakani bagai borongbai broni oro tongui khlaimanai te salary rok borongbai salaiman bisingtwi nai amtoli rosevalley park tigi go pisa ge broni mobile number ro contact laidi 9863867070 go hayake ba 9862865287 no contact laidi next na lifinai look chai printing press er jonno offset printing machine chalanor look chai amake kaisa press je press hai khlaigani haike ba sangbadik go samang khaigani interest tongnai rok ok samang go khlai manai printing press er tabo newspaper hai rogo samang khlaijanai mo Mungkin knowledge tongga ni nangai knowledge rok tongke bo sanai belake
naidi printing machine kaisa chalogani bagai nirokni knowledge tongkhe belai hanai ingke boroni number o krwngdi 8974975884 contact laidi next logjak দোকানের কাজের জন্য পরিশ্রমী ছেলে সেলসম্যান প্রয়োজন দোকাননি বাগে খরকসা বেলাকে कसरां हायाखैबा कस्त खालामनाय इंके और जगह चला ना जांनाय बरनि मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट लाइदि 9774609906 कन्टेक्ट लाइदि नेक्स्ट ओमय गाइसा काउन्सिलिं नि बागै जीएनएम ते ओमहाय जीएनएम एएनएम नरक फर्म फिलअप खायखै काउन्सिलिं नि बागै ओमो जे नखरनाय रंनि बागै सिगांगो nirok apply khalimani gibono kisan anyelinaय normal notification update chopmani no the counseling centrally of GNM male female and ANM female candidate for admission in GNM MF mane male female and ANM female course for the season 2024-25 academic year is postponed due to heavy rainfall and current flood situation in Tripura. Ingke naidi je counseling tongmani nironi postpone khairo jagla ingke apro count tau je somoyo tongmani o postpone ngai ta date pare oi rofi jagla tani hongke amai wati belai wa mani te flat ok mani bagai ani bagai amai ke postpone khagi ro jagla ingke te bopro date ngai nai the counseling date is rescheduled on 27 August 2024 reschedule tabuk date te se katal ke khairo jagai 27 August angsinai GNM te ANM ro ge te 28 August 2024 ro hangke ANM ni bagai angnai 12 amahai somoy hingke 12 ta somoyo bujigui mankhana friends reschedule khairo ha time te waisa salagi rojak phila ha GNM ni bagai hingke 27 August angnai te ANM hingke 28 August angsinai ingke boro jaga angnai nidi at Kariland Strainer Auditorium wa angnai ingke GMC and GBP Hospital premise Agartala wa angnai all the candidates shall have to attend the aforesaid counseling on the scheduled date and reporting time is 10:30 AM to 12 noon somoy hingke na joto na oro jaga attend khaigi baidi counseling go date dogo je somoy date mane aprone thangai attend khaigi te reporting time hingke 10:30 am ni siming nai 12ta jora ngabadi next nalibinai okay je admission notification bagai je post graduation khaigani wansokgui tongnai rok english te bengali subject bagai application are invited for admission to postgraduate course in the subject English and Bengali 10 seats each mane 10 ta seat tongo English te Bengali go for the academic season 2023-24 at Netaji Subhas Mahavidyalaya Udaipur interested candidate seeking admission and can download the application from the college website ge brone website hagai form rogo download khaike admission nangdi 2023-24 ni season ni okay and submit the hard copy of the same to the office of the undersigned naidi je somoyo rogani thangbroni roni document rogo telangai thangdi 26 August 2024 angnai asang ni siming 30 August ora anginai 26 ni siming 30 August ora during working days from 11 AM to 2 PM jora angnai somoy hingke 11 ta ni siming 2 ta jora angnai the admission will be on the basis of merit and following the reservation policy of government of Tripura reservation ro manai merit list hai ke rokhon nokhor mani aro jaga je government ni Tripura government ni omhai niyomo tongma hai kene reservation ro rojanai application schedule should submit the photocopies of the following cell attested document with the application form nyone document rogo photo rok tabok form nyone photo prodite cell attested rogo khaidi document rogo tama document nangnai ke age proof certificate nangnai age proof nge nyone madhyamik ni admit card rogo ingma
इनके marksheet of madhyamik or equivalent examination ni madhyamik ni admit marksheet nangnai te marksheet of higher education higher secondary or equivalent examination 12 ni marksheet of nangnai marksheet of all semester of UG program इनके nirokni joto je BA graduation khaimani marksheet of joto semester ni nangnai te certificate इनके SC ST OBC PWD ni certificate dong nirokni ST इनके ST certificate maronai te aadhar card to compulsory nangnai te passport size photo duita nangnai इनके asune update tini ni update के friends song jang se puron ham haike channel ba krwngdi tonglaidi nirok daily nam haike je daily update ni kong ke ham college ni je fa information sokphai tong haike haike na channel go nugui manai je daily update of ke government job rok te ham haike bangman pod report nugui manai के friends song nirok ana support khlaidi ham haike ne nirok bage je puron ham haike video kata to hiani try khai ge ei nirok bage to phai tong joto na hambai